mala ken yam kanasen kon lienka roine kanwar online tv ka jan gwaseme dera ner teskalwai kanasen kon tin chunkel kanwar online tv en lerban linga jan gwaseme che tani nena jan lerma gwa shala den wo sha kopo kanti chaje mo ke radio me barwach nialat ketin at katungnat kanasen kontin ngon ke radio amo ke USA South Sudan shaja salam ajen ledan balinga jan gwasme goron wajin be nywa nas ko ken na me lermo gwa medewo ke yanasim konti len ka roani kan online tv gor jen o yen biya chonkel kan online tv ka roandin kon no nga ka tong nas chwa je per wajin o be yen subscribe ko kor kami share video share je ki share leri shakling ban shure roja dan ban link ka jan gwasme shirkamen share link ka tende shala no sha akobo chaje mo ke radio station mi barwai ni alat ketin katong ne tenas ken nas dialan kontin tie ka kobo be karwai ni beken calling ka radio station andan pilot re wujen wini shol kanu jo mala ken shang shop re wuj ka kobo ki re wuj ka so Sudan en mandana won ka radio station kaja chiloy nen to wan chetes no and roban kam ka kobo radio kaja o ba malat ketin katong nas ko bijuwich tekaliang magwa katodian aroy ken kaja sha radio station ma shajangun ka radio station ma shajala jen a voice of peace and development kejan ajaw mala kan shang shop re which ka kobo kire we South Sudan sha radio station ma shajal lep re wujen wini an organization and ngun radio you say South Sudan salam shaja jen danan ngu radio station mo ko ba community ke jidor tare we ka kobo bikan LinkedIn katong nent nas mete ga lerma pai talk keno wonas ke election ke ka kwingwini karon kine daro wi jendang ro widon wan gor ka jeno ken kantini dial bugte ke radio ne ko bikan ler shwa lada tiak te baling a community ke baling a jidori tin kontinan ka juba ke ka witen ko ken gor ga jo brwani bikan shubun wini ngon ke radio station mo ko kimala rewe ka koba awore South Sudan ke leo shirkamen shaling kanasen kon ngon ke radio station ke ji you say South Sudan nasen kon dier ko kimala kan do dan de South Sudan der mala ka ja chajela di nono shirkamen yen mo ko ture kanasen kon ngon ke radio station keren kon to ke radio station ka kam ka je akobo kan ngwen ko re wich ka kobo chi shon kel ka do dan de kan mal no jabare wichin wini kan re South Sudan chit kamen ngayen no wonas re mala ka South Sudan kan wona kwen ka South Sudan karon kina daro wi de jandang ro widon wan gor ka jen wo den al dial de chonkel ka den al dialan kon tin sha roini sha kaling ka social media de kan te leng metya ka long ka radio station dana tie ka radio station sha leb gwasme ka kobo radio station mela dung mala me bala na maltin ka do badan de community daro nyam kaje ke do badan ende we South Sudan daro nyam kaje kan obu ka rwan dial kon lat kare we ka South Sudan biken kalington ka tung maintenance ajen le dan de linga jen gwas men go sha akobo kanti chaje mo ke radio station mi moler mo gwalong kana dial kontre wujin wini kana dial konte rar dung akobo ko bran be shwanga je o mi show dawich be radio station muling lerten be yu jek name agenda ande linga jen gwasme mi jiram jidit ke jen channel ma goron jen bishwankel kan online tv ka gorba o jen bishwankel ka kobo radio andan pailep ko biya lere bien kalington togre cheng keren togrek ken gwad chig tokteno ajen gwad ande kon chongtene ma chuje paru jen o jen bi channel ma bi je support ki bishwankel ka ja ka subscribe ko gorba no jen bi kobo radio andan pailep bi gwad bi je gor kano bika logbo ka bichon kel kaka ko buka wonyam rei mangwa ka men changun ka kwine na kon diala kontre we ka kobo kanti na me jele dande kon linga jan gwasme atelo ajwo ka kobo kanti ko sha radio station cha jeleptin ko bne kon bikan lerit talk ki retiak bikan shoma la jektin na me jele dande kon linga jan gwasme mi jiram jedit gore be nywanas ko ken ka ku subscribe ka Nur Online TV jan gwasban chongten biata kamal bye bye Dala